Masaya ka na? Bakit? Masaya ka na? Bakit? Yo guys, this is zboymntbn up for another video. In today's video, I'm gonna show you what happened last night with my CSA Performing Arts Corps squad, because one of our members, Aljun, a dancer, had his birthday and we decided to have a bit of kaon-kaon ba? With, of course, our advisor, Sir Jacker. We will have our first dinner together. Yeah, that's it. Let's go to the video. Please lang, kung namin mga importante dyan kayo lang mo, ipakainin mo, mabalit na siya malakaw, tungtan ka mo. Pero kung di kayo, magkasi kung di kayo balik, ibayar. Happy birthday. Thank you. Thank you. I love you. Hi guys. Hi guys. This is our first dinner with my Performing Arts Corps, and I'm sorry this is kinda awkward kasi pa kayo may suot nila, and yeah. Awkward kayo guys kay these people ipakainin ako sila mga suod. I mean, suod din akong uban, but wa sila kay bawo nga mag-videos ko about sa YouTube, and hope nga kanay mong first dinner is just makaibaw na sila nga mag-vlog day ko, ug di na sila mahibaw nga mag-video ko. Oh my god, mo sa to siya. Sige, bye-bye. Sige guys, slow mo na ako. Slow mo na ako sa vlog. Sige. Kumari, tawagon niya. Slow mo na ako sa. Sige, kumari, slow mo na ako sa vlog. Tawagan. Guwapo. Sige, last, tawag. We the best music. Go. Tarong daw, tarong. Pang vlogger. Sige. Video pa ni. Sige.
Hi. Video pa din. Hi guys. We are now here at Boardwalk. Members of CSA PAC are here. Hi. Nasa YouTube. Pag-emote kaya akong himuan ng cinematic. Every day, every word that I say, lip service. Vicky sa YouTube. Ala, video. Oh, hi YouTube. Hi. Yo guys, sorry guys nga awkward kayo kung musturya ani. But I'm really happy nga nagkuyog ba nila. And you can see them there. We are waiting for the foods ng gipalit ni Sir Jacker. Basta makalingkod. Barney! Junris, dali, guys. Guys, wabiyat tayo plastic. Krishna! Uy, Barney, mo pa. Nagkulad G, joke. Kulot siya. Uy, pinikulot siya. Last four letters. Ato na lang ay day ang mga datos. Ano na lang kung isa to'y ka na mo ahok o usok, ahok na lang mo diri day. Ano pa rin tanan? Pagkuha, Marnie. Ano kuha na? Wala mga tubig. Tubig ato. Oy, bahin ha, nagkakot. Okay na? May ukon-ukon. Maduara ka po kay nag-budget. May ano ka matugit? Uy, maduara ka po kay nag-budget. Uy, mga pep. Ang manok pag-ihukay, ang babay ka na yung buhok. Ang manok isa na mabayaw, 405, 400 na. Wala na yung manok. Iparuti mong ubay yun. Piniling waki. O ka na. Gipot. Imo lang sa. Osip. Osip kachingin sa inyong osip ay. Wala lagi buwan, yung manok. Tira sa guday ako kung dyan si. Masaya ka na? Bakit? Masaya ka na? Bakit? Ay, hindi na ako nagugog. Lagi na gana. Nagugog. Kasi nadakpan ko si kanang ko. Ano Barney? Uy, nadakpan mga naala. Happy birthday! Hello, may ganyan akong birthday. Ano ba kami tuwan? Pashine sa buko. Boy, 3, 2, 1. Yes, party! Pagsugot na lang kinataan sa Junoy. Lamas niyo gagawin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Hey guys, so that's it. That's the video. That's my vlog about what happened last night. I'm sorry for the dark videos because night and my camera medyo siya kasugakod. Oh, ngit-ngit. Thank you for watching the video. Yeah guys, like, subscribe, share my video. That's all for today and see you in the next video.